محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Muna rin hakatan namuji kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo hajaman mataod in biya aramalah di matong ini katantan asal jumatu sa taimbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tato niyo in fitnah magdatong bukon siya kumo buat malengkan lari imbugat sinaulihan din sinakauna magsusong in bihaining kahalan niya sambil maarot amoin ikasipog na sinmano siya in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi na siya tawahon mu'min in mga yadto diandaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
inhaulihan waktu paunahon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkataan masuok kaniya amin tarkadjut di mo ka na naman nga tunahadjang yukla si manahot din kaniya in mapanganna sing kataan nano siya kamatauran bangaon masalahat jumato long nyariya sa pantun piyagmumulkaan sa sumakawa atungod si mga sila bariman marayawin pagbutas nila iran sin dunya kana intao masunog in siya syahid intao marugtol sin sasakatan in siya syahid in siya mahulog dahil haunono na lokal mataas damit yan in siya sahid in mga ini kumugdan ha mga tao bariman in siya kawaon sin Allah ta'ala in manahot dahil kaniya kahit na inyad tuhi karayaw kaniya mataod dahil ha mga mano siya amin di tamanjari hipagmasusarang na yan ipagkugkuyag yang dia baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mataod in mga inikatan laway ding nga alamara amoy in magjato halawman sing kita niyo sa tayong kataan banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na bukon maghuhugot in pag-iman si manusia gamayan magkuko tanda niya pagpuklas sa jasin upat kulapa al-arba Abu Bakar, Omar, Uthman, wa Ali timagna na inhiluhala halaw mansin nag-aara masinaka ma-Islam nag-agaw mga kaunasin pag nakura hababaw sing gumini inyan katan di mararan mangmukitaunin kahalan agan nagitapiahalli sin Allah subhanahu wa ta'ala amin di tamanjari pangandulan in mga sila misan tayong kaaunan kamaumaasan katay manghuran kakaw kampungan hatat kala palarihon nila in kakupur in kataan pagmasiyat dahil hapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga silayad to nari kita man dari magad sin ono-ono na kawabayaan nila sampai doon hayanin kaihukan sin manusia amo na yung kabuyan ang halaw man sin gumiini amin mapalari niya dahil sinlasa niya pag Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin rasul niya yarihayat amin biyak batahin doon niya kung pagpatumtum kapitan yung sin Allah ta'ala asura Yunus ayat 7 innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun dita doon ini aun mga tao amin way inu-inu nila mamikilan biyadiin in nikapagbak nila iban sin nagpapanjari kaniya haadlaw ka na pagbak amin yaon doon naon kay inginan sin manusia kakukugan buat malaingkan in sila ini way inu-inu di halaw man sing gumiin in sa kaulawla in gumiin amo na in kahinapusan sing kabuhi nila in katayog nila halaw man sing gumiini amin wayroon puklason nila hakabuhi nila wat malaingkan arawon nila riha halaw man sing gumiini yaon in nafsu yaon in amoy in pagmain-main halaw man sin gumiini way maksud durain na in mga sila ini long sin Allah ta'ala naligap sila
Sinkatan, kaiinginan, halawman sing gumiini. Amo na impiagbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. In karugaan kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon in pagsirik. Bukon in pagmasyat dakula pa Allah Ta'ala sa in karugaan ko kaniyo. Bang maukab kaniyo in sumping sin dunya. Na iniaukab na kato kaniyo in sumping sin dunya. Yan nanamula kay halawman singgong ini. Bang kita gaitaan sumping, malingkat aturun sin mata saway kapus paiddahan niya. Kaya bang insumping di mahinang bunga, araon mo kawaon mo siya sin sumping pa siya, way di ka paglagi. Maglagi siya sa dakato, sulay na siya mahinang bunga, magpaidda kato. Misan pa riya dilingkat sin sumping. Kana inyan katantan way kapos pa iddahan ni. Amo yan to na ligap in mano siya kamatauran haulihan waktu zaman in inibita sin Allah Ta'ala suno ayat ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Diyeta sin Allah Ta'ala, yung mga sila ini, datunganan nila, narka jahannam. Kaya na amo natin parbahagian nila, iusahan na lariha babaw singgumini. Awang papagkaruhan na to, magdawawang na to, masagda sin hinang nila, ay lang niya. May ta kami kaingatan niyo sagdahon. Misan kami iniri mag-ibada, marayaw inadat pala ngay na mo. Marayaw kami pamaano siya. Ando kailo, wala niya kaingatan. In siya, kaya pangyari sin Allah Ta'ala kung maksud harap pa dunya. In dunya narayan na dyan. Diyata sin Allah Ta'ala suratul Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kalang sin Allah Ta'ala nagpapangyari. Hadin iban manusia buat melainkan magtag-ipon kapo. In pagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak sintuhan Rabbul Alamin dan diha kato niyo katantan manusia. Hak niya sulay na to ikatunay. Bang na to di katunay, tanto suputun kita niyo sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Amo yan. Hangkan nasandil diya kato kaniyo. Mu'adh ibn Jabal. Law kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an ta'budahu wa la yushriku bihi shay'a. Thumma qala ya Mu'adh, atadri ma فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. Dito din ay ni Mu'adh ibn Jabal, tiyawag siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, puno lang niya, kaingatan mo ba in kapatot sin Allah Ta'ala rin haipon niya. Inawisin Mu'adh, Allah Ta'ala raim makaingatiban sindaak niya. Bangon yung kamaksuran. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Inhak sin Allah Ta'ala rin di kato amin pagtag-ipon na to harap kaniya. Muna-muna rin nagkatan ini nagpasaksi kita niyo sambil pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita mahinang Muslim bang kita wala nakapasaksi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impangyaon nakapasaksi amin magkabtanan kaw. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, saksi ako. Sino'y pagtag-ipon ng puro kaingot malaingkan tunggal isa-isa mura. Ang ating kabtanan, mahinang nakaw Muslim, hangan. Dumagawa, kagunahan mo pa magpatarangsin, daawa mo. Sininkaw nagpasaksi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
At inya sulay pagandautan. Batin pag-iman bukod hasimod sa dihay pagkabtan. Suway doon naawon kakitaan ingkigmot kahiral kahinihiral doon napiyang natan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Amod to. Manjari ni karopa na sibu ya Mu'adh. At tadri ma'afa'alu dhalik. Kaingatan mo yung iranguno hininang puwat lang hayad to. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adh. Laong ni Mu'adh, Allah wa Rasuluhu alam. Allah Ta'ala rin makaingat. Iwan sindaak niya. Uno inagi sinda Rasul sallallahu alaihi wasallam alla yu'adzibahum. Atin ikaw ang siya in pagjanjian mo patuan, nagpasaksi kau kaniya, sincere pagtaniipunan mo, di niya kawin sa naon, namod timparsupuan na to, kaadlaw ka na ka na. Naman jaliin mga sila, habihag ting kahalang nila, di madyato inihalaw na to, maghinang sila sin pag-araman nila, katanaman nila, hauno-uno nain, hinang doon hayan, di sila misan mawaya, mapinday hinang nila. Subayad na maagad, ingkabayaan nila. Inagama Islam, imaytay daing hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, nagpiin Allah ta'ala, dara akon, mano siya di akato, taniwa supaya maluhay na to singuranin hinang. Manjari in daawa si mga kamaasan, labi-labi na, in tausog, din sing kamaasan, in daawa si mga kuray sa wakto si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang sila patuntumon, in daawa nila, na amoy hinansing kapo-apuan na mo. Di na mo hikarin. Damikian ni mga karasulan na kau na paring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unoon hinansing kamaasan kaapuan nila, mo rin urulon nila. Inagama rukun jimatu na kauna rin ha, pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, manusia iwan na singkatan, uno-uno piya panjari niya. Sarta in pagpapanjari niya asal, in katan, hati na siya, salaksay na katan. Bang dia diin, indaran sin, uno-uno na jumato halaw man sing gumini Allah Ta'ala nagbawaya sing kata. Hatin yan, daawa sin mano siya habihad to di mahinang sabab. Sin hikalapas kaniya dahin halaw man sin hinang niya jumato halaw man sing gumini. Subay hadja siya makataytay hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo adtuin siyo katkato tangyo, pakanya hikatunay na tuin, ini daakan sintuhan Rabbul Alamin. Karena inmano siya nalingap sin dunya, hawirun maksiat na hinang niya rugain, sampay iyan siya nagdawa siya, way siya nakaakal mano siya, way siya ini umuno na hinang pamano siya, usahan tarang iban mano siya. Aunhak niya roon kay mo, aunhak mo rin to kaniya. Inyag to, sa sumagawa, aun labi mabugat, hak suway na to, hika, ini, mapadya to, kabuhi na to. Uno yan, inhak pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagbo-lagbo, amo na isiri. Manjarihiyalaan mo, in dunya, ra insin, umalog ka patuan Rabbul Alamin, makasud na siya pagpagsiri. Bihan yan, malagbo do sa patuhan Rabbul Alamin amonan pag-anon sirik, aagamo dun. Sa lagbo-lagbo pag-anya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amon di mo ikatunay kaniya in parusukuan niya. Damit kiyan hikarwa, do sa rakula, amon di mo ikatunay in hak mo pa udyot pamaranan mo, baran mo. Karena sukutun kauhan lawahirat singgin hawawaran mo. Manisarahan in mata mo, in taina mo, in ilong mo, in simod mo, in katan, inudyot pamaranan mo, in yun pa isan mo katan. Sumumbong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak ko yan to.
sampai makaian na intagbaran kaniya. 5 sahid to malay na. Biyarin ka ang makasaksi na kamo. Man niya, wayroon simod, singgin pa isang tao, wayroon simod sing matatasin, ilong tasing kata. Di hadya makaristara, rang himinang na imano siya iaon sindo sa patuan na bulalamin, di makaiyanin 5, ayaw mo hinanga. Ayaw mo usalay 5, laong sin 5. Ayaw mo usalay siki. Ayaw mo usalay simod, in mata, in ilong, in tainga. Ayaw, hinggin pa isan. Naon isang magsinggin pa isan. Beta, antakan Allah, hawaktu ini, ya kaubaran, na pagisarahon na kami sing Allah Ta'ala sing kabayaan ng umamisara. Pagisarahon na kami sing Allah Ta'ala sing kapatut na mo waktu ini. Ibaita na mo, sinwala kami nagrida sing hinang murid to dunya. Inha, sing kami wala mo tiukbal kamo. Asurab yan, magkalupaw iban sing ginawawaran mo hanlaw akhirat. Damikian, sa lagbo-lagbo, amoyin, wala mo tiyunay inhak. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to sing kawi mo, amo natin sa lagbo-lagbo. Ini, karinsanaan, sinmano siya, kaadlaw, gana-gana, biyay takato sin, ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na to ini katangkisan. Subay na to alupon, iwan hinangon. Hakadar pagkausad na to. In pag-ibadat pa Allah talangando maluhay. Kaya na biyaway takato tanong magtumaliin kataan hinang. Misan in kataan hihindo na kato. Bang kita magsamahayan, di taman diri kanapan, din nakuha. Amura ini kami secara karoon bangun hindi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mo manjari kanapan in suratul Fatiha bang ka magbasa sing Fatiha. Damikian in kaul piil hinangdo naon suway in singuran sing kita kaul piil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di taman jari kanapan, di taman jari pindahan. Urulun tasadyahin ang uning kata. Nando kaylo impangan na si manusia way siya nakahinang dusa. Buat malaikan pasal sing kaligap niya, naagaw niya in dunya pawaran niya, wala niya naagaw in baran niya paadlaw akhirat, in siya magdapa-dapa halawm sin apinarka jahannam, amuan in datunganan niya. Wa na'udhu billahi min dhalik. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matah wa radiya lana al-islam dinan fala na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga kakasising kami sa pag-agama, amoy in urulon na to, batukon in kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin, kabuhi na to halaw man sin gumiini. Amon di na to manjari hipaglamog, di na to manjari inyaon ba ini gaan-gaanon buat malaingkan subay na to halgaan tuod paginhawaran na to asiwi dakula hinang malaggo in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamang at tao tulos ikhlas patuan Rabbul Alamin himinangkin amoy in kababayaan kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kita umapas, kumawa, doon nakakuyakan sintuhan na to Rabbul Alamin. Hasupaya in kuyag niya, hiwalit ka to, hadlaw ka na. Amin makananang kita niyo sing kakuyakan.
amuin makapamuong inambuot dihan misan siya sagdahon ianon ikaw mamarahin na baha kaniuin ini suko kaya rihil ko kaniyo yan nalaw sinambok pambok nagbalari-larihan na sa ini na magkatimba-timba sumakawa-hawa tubukisan na sinallahu subhanahu wa ta'ala in pamayhuan niya paipon niya aming kalasahan niya doon na yan kalupahan niya in amal niya amin nahinang niya yan to singkugpuyag niya umalo pa jat sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to yan amo atin sa lagbo-lagbo papuyakan sin bariman dito kaadlaw ka na sambil muy siya pa ahli niya agad din na siya kakilahan sin luparabos niya magad insahaya niya natatod pasahaya sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to yaon naraan niya sambil papamili niya himuyag imatod sin luparabos niya awating kakuyakan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala na inyan katantaan di na to matawahadun niya amin doon kita niyo tutog haamuin tiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai pini niya inda in banos sindiak sin Allah subhanahu wa ta'ala matimba sumakawa na langkong sing kahinapusan daak sin Allah ta'ala mo ng pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katibusan sin agama Islam doon na hadjayan tumubtub katantaan hawak ko iabutan sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sibu daing kaawnan lang niya ini Yahudi wa Nasrani iabutan sin panghindo ko wala timayma buat malaingkan in sila taong narka hati niya in mga dihaon Yahudi iabutan sin panghindo suway sila timayma sin panghindo sin agama Islam amo na in diara sin kahinapusan amo na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعافيك وغناك اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد أقم الصلاة